Бародару хорон, ҳамо салом. Озмуна мо тамом шуд. Мана октябр охир ба расид вақтам нашуд ки ман тезтар ин ҷамъбаст кунам. Мана имрӯз 3 ноябр озмуна тамом кардем. Ман ки ғолиб шудаги ҳамаи гуфта мегузарам. Бачаҳо пеш аз ин роликҳое ки ман загружат кардам, ина дар бораи сохтумон Фудсити, Калимадам Сити, Фудсити, Калимадам Сити. Шумо реклама пула гирифтед, ҳисоби китоби мана накунед. Ин бепул. Шумо рекламатон бошад марҳамат, бепул бародаро, барои тоҷико, барои Калимодом ҳамо бепул. Лекин рекламатон фоидавар бошад халқамо. Гапи рост бошад, дурӯғ хош карам ба ман не, ман ба махфул бошад, то худам рафта мекунам. Лекин патент кардам метиям, регистрация кардам метиям, иҳон ба ман хош не. Тоҷикистон одам баред, ягон бор баред, ягон ошхонатон бошад марҳамат, ҳама реклама бепул. Ки ҳами менавистон чанд пул гирифтед, иха таъриф мекунед, шумо реклама заказ кунед, бепул ҳамаш бародаро. Хай озмун богзаштем. Якум ҷоя ин никашон мусулманка 105 та лайк гирифтиян, ино рамашка мегиранд, буридан. Значит, ино чи нависаги? Комментарий ман ба лайк моинтон, ҳатма ҳамин гули рамашкашон ман ба махул шуд. Ин озмун барои як рамашка не, ин барои ин ки мо якдигаре дастгирӣ кунем, Калимодом ва Тоҷикистон ба пеш. Тала кунед. Ана ин розовый, мана ина чи гӯем, розовый бардовый гӯем, мана ин зард, сабз. Кадомиша хоҳед? Шумо инстаграм каналамо гузаред, номи каналамо Орзуи Кандиёна. Инстаграм каналамо гузашта директ банависед адрестуна, номери телефонатуна, кадом шаҳр ба шумо, баъд ҳал мекунем. Хоҳед Москва бошед, доставка буда метем, дигар шаҳр бошед, через почта шумо ба мефирсонем. Значит, якум ҷоя мусулманка таҷичка гирифтан. Никатон мусулманка таҷичка 105 та лайк бо як бор гусидем. Шумои табрик рамашка кати. Рангаша мугоид кадоми шумова беҳтар махфул. Анакун дуюм ҷоя ино 53 та лайк гирифтагӣ ва яшон никашон дед кил. Ин убийцами чими переводаш мешад. Хай ино чи навистаги? Поставьте, пожалуйста, лайк. Скоро у мамы день рождения, хочу подарить. Мне 9 лет. Ин ба назарам як писарча бояд бошад, амин писарча. Ин дуюм ҷоя гирифт. Ин ба смайлик, рангош ҳозир нишон метиҳам. Бо мугум инстаграм каналамо гузаред, значит номи каналамо Орзуи Кандиёна. Директ банависед. Кабут. Мана ин бардовый, хай фиолетовый, точнее фиолетовый, сабз, зард, сафед, розовый, оранжевый. Ҳамин кадомиш маъқул бошад? Мана сафед, розовый, оранж, кабут, фиолет, сабз, жолтый. Кадомиша хоҳед тала кунед, инстаграм каналамо гузаред, нависед гиҷоба шаҳратон, адрестон гиҷоба доставка. Ин рангоша ман дигар нишон наметиҳам, ҳамао ҳамин смайлика бурдагӣ бо 3 нафари дигар. Кадом рангаша хоҳед мегӯед, мо шумова доставка мекунем. Сеюм ҷоя 46 дона лайк гирифтагӣ, Мавзуна Норкузова. Мавзуна Норкузова. Ҳозир ман ино инҷо ёвам. Значит, Мавзуна ино чи навистагӣ? Акаҳо, апаҳо лайк мондагӣ ва комментарий манбаъ хушбахтарини рӯи олам бошед. Ҳеҷ гоҳ ғаму дарда набинад. Кани чанд кас мешим. Ино 46 та лайк гирифтагӣ. Ино ҳамин смайлик, рангоша дидед, кадомиша хоҳед? Инстаграм каналамо гузаред, Орзуи Кандиёнова нависед. Гиҷоба ина фирсонанда ко ютуба қим мешад. Ман бо амин никотуна тагаш ба ҳозир ки бурдагӣ ҳамаша менависам. Значит, чорум ҷоя 43 дона лайк гирифтагӣ, Алхамдулиллаҳ мусулманка. Ина Алхамдулиллаҳ мусулманка чи навистагӣ? Мама самое прекрасное слово
в мире. Мамочка, ты подарила мне жизнь. Ино бо бисёр наистаги гапои нахс, гапои форам, гапои барои модар, гапои хушунастаги. Мана даромда мехонтон, ино 43 лайк гирифтаги. Алхамдулилла мусулманка, ино 4 ҷо шудаги. Ино ҳамин смайликои кадом рангаша хоҳанд талла кунанд, адреса мегӯед, номери телефонатона, мо ё почта кати, ё доставка, агар Москва, Московская область бурда метием. Нависед, Instagram каналамо гузашта, нависед. Баъд панҷум ҷо Федя Якубов. Ино якози ёбам ман инҷа бад. Значит, 37 лайк гирифтаги Федя Якубов. Кто любит папу и маму, жмите класс навистаги. Но осона как. Ино молодец, они чёткой выкараги. Федя Якубов, шмой табрик, смайлика талла кунед. Хай худа тоншо фарзандатон маъқул мешад. Instagram каналамо гузаред. Талма Instagram каналамо карем ки оянда бевин соли нав озмун мекуним. Что мо бисёр шавем, проблема ҳал карама наз мешад. Унҷа озмун гузарондан осон даст. Ман дигар блогери уроса дидам. Ман лозим Instagram каналамо кушида шумо нишон медиҳам чӣ хел мекариянд ваҳон. Instagram каналамо мани хел оянда ба подписчиков медароим. Мани хел мегузароним раз стоп. Кие номаш бестем ҳамон бурдаги. Озмун гузаронам хеле осонаш ҳамин будааст. Раз стоп ҳамин бурдаги. Instagram бо осонтар будааст. Хай ҳаматонро раҳмат, озмун тамом шуд. Бурдагиҳои табрик, на бурдагиҳо хафа нашаведтон. Бо дигар озмун ба соли нав ба ягон чизои қиматбаҳо да подписчикамо аку кай ба телефон мешавад гуфт. Мумкин телефона вай мекунем, разыгрывать мекунем. Лекин январ ба розыгрышҳои зӯр мешавад. Розыгрышҳои зӯр ки шумо даже вай чизои магазинҳои худомо харидан ба иха осон неда, чизои камёб мешавад. Вале мо як ҷои нағз ба мерафтаги чизои камёб озмун мегузаронем. Ҳаматонро раҳмат, што бо канали мо орзуи камдиёна.